ebi ase ne Castro ni na busuafo nko ana ewuru omano nde ehia wo no doso duro. The same thing na North Korea so awi akese sa uno kwasia no woni na busuafo nko ana ewuru omano ehia obia ene wo nko ana edide na Mahama waye complain na me ye bi edi ema no mu ayese eduaba odua no eno esoaba eno wote no obo woni ninua Ibrahim bo pa se yeni di otumfo atem yeni di himfo atem yeni di nanado atem yeni di bawumi atem Kevin Taylor ene ne di ni hene enso Kevin Taylor eba Ghana okotena vice president ni fie ena Mahama sanso ne nsa edne ko Supreme Court say atemidi odidi ni nyina no wodi bem enti no hono wodi Mahama di certificate ma obia o Ghana say wonso so witimi didi pan bia atem enti se woso so aduro so ne yedidu atem a nyafe na wo beka say yenye mra mi yenyai atemdi ebe ne ye ni Mahama odisan na nado atem we chimpanzee wosan ye arrogant sa arrogancy mo na mo adukuro mo obiti se sami jamfi wa metna ho antimi anka se president Akufo-Addo da oboni din na nado wanka na nado Akufo-Addo straight the same thing na Sammy George ne koko te se odisan ayi akatia wonso su didi empanifo atem ne na nado atem eno Mahama wante enti na mi kan se sa memo fun ya wo chichiri ndis MPP for harazu o mono se nkasa na nado bebuo o manu a enkanya ni se mo nya ho masan abem yo kabi man kan bi amemwo no na nado ene MPP for di nyansa se o manu yiye die ne nkoso ne yehwe no yedi bu manu wo so bae watu atwene na wo akwese wakoye dictator enti na nado bu amamu ofun se yanka momo antimi ametna so akwa bi mebam reply was what need design VVS minds na ni Gyimi wo comment aka kire me say after 8 years no me ye show de na nado ayo na nukura sa question ya wubusa no ne me ka kire say Ghana akwa say two groups of people na wo mu e wanyansafo ne wo nkwasiafo na nkwasiafo ne de ubeye bia no omo ehunu na nyansafo ne se obi bibia ohunu enti wo sa VVS design minds no yebu nyansafo a em se wonka ho eni ti de na ado ye bia no wa ehunu se ye wonipa ahoro mienu mi ma example se enipa mienu enam no mo koduru asubontin ho na se sukom de wo mo a ubon se baako ebebu nkotodwe no wode nano abonsuo no mu straight no wonom sabo bi na ebewura ne yem kura wontimi nhunu nya ho nyansa se se ne wosi num nsuo no ye dangerous but nyansa ni de wode ne se bebo nsuo no no hunu se sabo bi wo mu a no atu nsuo na gu no asan asafoforo anom mo NDC for no sa na makoyo mo de ma no bo nsuo straight ya mo nhwe anasa mo kasa mo nwene ho ansa na kase mo ayo bibi na ni party sam ye de amambo mamo enti wo sa akwa na wo busa sa akwa hyen no krachi no awode na no bo nsuo straight no ye bia NDC ni wodi Gyimi every asamado na abanti ye ka ho hwe enye ye na mi sama another example preko wada chechem se wo kosi blog dan ma preko se won kodemu a naturally no obewu enti won pe blog no ana nipa da sani ya na gwene ya adwuma nso usi blog o wa techem na se usi blog ma no no kotenemu a no hotano enti mo andis for my preko na na du si abrusan ya na se wo si blog dan ya
mudem onye ye because Gyimi no any naturally no de dia bom se montena atechem enti na mo pese Ghana den nyina no ye tefa akonti se ne ye ti atechem no nanso nyame be kire hwa membo a woni mubo Kwame Nkrumah se waji independence se ne bibini betimi manage ni own affairs hwo se ne bibini manage na affairs ene Mahama o faso no hwe se ne asantifo nka wobia ya twero akwaba ebo airport enman se nknafo no womu ese womu tumi womra airport no ya twero akwaba bo ho no anye se womu fitin ya womu de ko parliament ena ye kan se ye ntwero mbo ne nknafo no de womu tumi se ye ko paper wodi san airport akwaba na firo Mahama wakwa no atum eni atembidia womu didi asantifo atemina wakwa no atum ababa obi timi complain se wono won kan wodi san twi na ne maso enka twi na won be see to it say akwaba national theater ni bibia no be pepa nyina afiri ho na 74% ye destroy wodi san Gan language no ye destroy ni say ye manage ye culture enti no ye population so ene kese ye na ekuta ma no enti sawa ba no so wasi one country one abusuafo na who cares says en yakob an say wono ni wi da firi say wasua say na si dware e wasua firi asantifo ho munyina mu ba asantimam na mu wasua say emba no anasa ahunidie ye dware ansa na yada abusumi nsiane bia mu dware da anso ndam wasua mo beti kasa no ya nipa asantifo ye suban papa no ndam wasua enti kasa mo de ase no bana waka say yen stupid no nyame betu anika because I can say wo ma wo mo man katwa who cares wo ba bantene na so kodwom na so si buroni kasa na obeka wo kan say ni pakro no wo ton na ade na so wante brofo a ebe de na woni no communicate am na to yi na wo san ka say national theater na kire say get the whole nation na the whole nation so asante na abo ma nation no ye nation na munim nyansa enka ade eye papa wo men mo no yense no anochi frimpon say Gan language first you translate to call Bible who cares semukasa no ade duru ba bia identity na montimi ama santimemu na montimi ama spread the gospel no dan so ne ekoban say yen samre no na santini so o man ndihefo no na ndihie nko school enti bre ba se opene so no na akuapemfo ene emfantifo ne eba wodi san asantimemu be kira ade adentini yen hunu mo nkranfo na se wo ukasa de de ko Bible first ya who cares ni satam no yen hie kwa yemu sikani a wo di sika papa bi kwa yemu ne yakasa ne yanka aniti mo nim nyansa nka mo se yen ekurakura mumu bibia mu o man economy ni bibia ye na ekure mumu na mo nkrafo ne nka se mo kasa kura because sika no a efiri asantemam no ene ye de asiesie mo nkra no ene se nka ya ma ho anka ne ebini amenem ye ba na mo ne mo sua bibia firi ho enti Mahama hwede buo man ye na nyame nhirawo se wa buo man ye nyame betua wo ka wo no unua odisan Ibrahim no mo ya dufuru pefo mo mpo man ye sisi danyina meka se mo anhunu Kwame Nkrumah amamuo no eno a pepepe ena sisi Mahama ebuo no Kwame Nkrumah no pese o force se obia BCPP ni edintino obamodna achechire UPFO nyina gumu ena ebe one party state CPP nkwa na eru oma no ntino na oni futufu bia na womo di na chinyina wona na ma wo appointment ni womo no bekoya no womo sabekoya no wona na de ma wo ntino na obebia na no womo kamfo no yeah Nkrumah never die Nkrumah show boy no mo born ambassador
in the long run on one party state and went me amfa mo amamu bia edin koso bre o man sisi sa pepe pena Mahama oyo ubie wa no kasa no baba chu obi antimbe NDC ni manye yiwo because NDC ko no nyansani bia nim omukro omuso mo ye professor na so mo suanma no nyansan bia nim ene wo no mutimi ebo mutirim se wo ye professor and wo ye doctor nanso so ye fake enim no nyansani bia nim enko ba se ye nyina be ye NPP so MPP fo amna NDC fo amna yi anyansa fo no MPP mu ene nkwasiafo no so NDC mu enti wontimi nkase ye nyina by force ye meye what they saying NDC for ne wo ye nyina wo pese MPP e kan ya no tumu se ne be ya monkwasiafo no na mo bewuru nation na se monkwasiasem ne mo kro no mudi ibebu o ma no wo mo edi mo NDC for nyina no ma gbene ye ketwe bi I was saying over social media no eye NDC for no woman no board they said Mahama ne wo yo no ubu amano the same koso the same amemo no koso papa na say watu nsaso be friends ejirefo na yakubusi bisa no questions Nsanchirefo na obefre won mo no won manye NDC for o diskama won mo ya nukura sembia wo ho a won muntimi nka enkonto ponko a nanka ekobase obi ye NDC ni na wakase etia nana ado anase oka ensembia emfata no a won de ne yentimenchi no nanso so uko kan sembia etia NDC a yenkwachiwo sa yohoni no ya wakwachire odisa abronye no abronye de na be no ubekunu won kwa hwe ni mo am say tramon no na say red no won mbi enti na gbene nya adwuma sa na gbene ya adwuma enka nsem o mbegina gina ho kan say afenyo Martins won ka omkoto no onko bekunu no nkese okochi no wome ko buru ha wakumsi no ya anti wo mun kan afede ne yakobanse yese wo machi nipa nwotwe nsu ni nyina MP NDC for enkontombofo wo machi obia eno anse so machi obia wo mo ya mfo no muduna ma yantimi amfa hankopo bia ango bia nsa tisania wo mpeso mugu apronye ni masia na se omkochire NPP nia omrinsa abanka ba na se hankofo agu omunse na we na oya mu ye ne be me makoma ne omatumu anase mbotimi adwo mu krafiri omunzemu eye mo anim guase de mbe bia no yanke anu ntumu da because kwasi afford se mo muntimi mefa o ma no ense no tese abusumi enkro yesi ebusia mo akobon kwa ye 20 billion mun yakwan mun sisi hospitals enkura no a omo ewo odisen school mo no muntimi emfa odisen aduane papa bia mo muni sika no mo de yeden na du sika otwato ho ewo nurses ya ne yafa wo no mo ne adwumayefo ano mo ho no a mo be stop wo mu nyina sika no efa hene say oil scan so de na mde bayo na de no de hwe o de say enkwara no school na say mo boa no ya mo nyire mo ho na mo moa no na mo nwia sika no na mo be ti say akobia okọ o de say restaurant ya ha Mandarin utimi ye friend no buffet ye makwama utimi di nia wope bia na fe uwia akotua ne obetua ana ko bi ekoye no okodidi sa afi na nkrofo no eyo omonwanwa
Enti wo mo kan say ema wonsi wo se obedi di bio because no si di ye no ha wonom ehwa na wasan request say man pano eno mo de pano no ema no a wo bobo pano no guso wo si enim ho na ne furu no epaye no collapse ye ena ye be fa no efiri ho ye no dru hospital no wuye na Mahama woni wonua Ibrahim no ene mo NDC fo no mom yes kan sa munwa na de bebia no mon kwanya me bagye afiri mo nsam ebia se ba esenia nyansani lumba oka se ya me dip akiri bi na adakaten obi antibi enkoti no eni ntie nyansafo omiemfa agwene nyansafo no ye fa no sei eni se wose unipa a me di kire bi wa asasi so sese na do wo ho no ye hunu se aprosifo anase bia na afo kwachiri nkofo bia na o makatakata wabi nanso prosi atwira bo nkoko mususu mu bia na afo no ni wode se no mo atwira mo omokoko so prosi enso makatakata o mani sese am robbery na mo bridi wo no mo no na mre bi beba no mo besa ye complain munim se mo am robbery na mo bridi no o mo abesa tiesi mo so tisania akofa jata na ne nkola abiri mo ma na America anu ma na fi wengini ne long run no na watiesi so no wakum in the long run se tie bia mo am robbery no a mo de bridi wo mo no mo so de bisi when we say mo yi 24-hour economy no mo ma kwan ma am robbers atimi anyini wo omanum na Ghana fo anhunu nyansa yedi esum anase dumso eye 24-hour economy amane yi asie dumba katia nba se wo ma be adwuma na dwo ne de kan ho no sese nkania no hina mode adwuma na dwo mo ahye da na mode dumso no abehye ho ene sika ese nka mode eso kania no mo chegu mo botomu na mo chengu mbotom na mo wieye ni mo be bia no mo bebuhu konta mo wieye na mbohunu na wo Mahama wo be complain say atemdie na doso wo timi gina simbia so didi na do atem tabin kabin teda mo na mo man sika e ma ni didi na adesai na nado bawumia ni NPP fo ni otumfo atem ene mo agya no onam ho ankochi no na abronye ekodidi yohoni se ne mpabo mo bonya mo ankochi no sese selective justice na moye no atemu no ho mamo mo wie ye da ho na ndakatia o obi antimi nkwati nipa wie na hia na mo fi se one party what say na mpase mugum MP na nyame bem na akoso mo pese mo se asante no nyame ma no nkoso nyame ma no nkoso mo wie ye na hia Mahama Gana fo me chiachem amochi me mamo ha me mamo adwo fise da bia mesu ama oma Ghana ani mo ne panyina fise Mahama udini a waba no opaso wase o manu obaso obese o manu woni ninua na wano abatimi atena wase amamfo di phone si wo so a ne wo mo kan hatred nsem na wo mo abana ma ho kwan se enye sa de ma no aba wudua no afena eso Mahama na do wo so wutin bagina wo kan se opana obewuntem me ntoma no afe Jack Toronto usan begina ho kan se asantefo ye moa because
se aboa kura na so odwan kura ne de ne beto a nam se ye what say tribalistic nti e beto ama what say odwan no na ayi kabima men kan bia memwo no wonti ase wo ho no ne kura wonti ase because kwa men kroma memwo no na ayi sad ayi kabima men kan bi no eni ho no a wo ye dictator no ene na se so kura mu yi na won complain wa mokru gobru ha was kumsi no wakan wasem na no wo mgina ho se afenyo markings se nko mkoto no a enka wombeku no ama ya ba dashin na mahama woni wo yoho no no wakan wasem na wo complain na wo ye no wo ye ama se MPP for na kase wo mo yesa de no mo nya na abana odua no ya NDC for no talks no a otete wo mo no wo mo da so kasa kire won mo se yeso akwa kire abronye se abronye ho kase yuhunu aye corrupt yoko for ye corrupt sa yoko for no nyame betu omuka maako na nado ho no mu ni ho ya anti se mo krono amoboye yoko for anti mi amusa adisen asemba konkra tese wo ba so hwe moja eka guo ani insecurity e wo abanum adisen o manumu na se na nado sana obu o manu anka wo na prison wone wo design wa manfo no a mo wia o mansika adwuma bia ne de behye mo sha na mo dia attempts time enka mo ina mugum sa umpa wansa mo jai design abranye na nia wo yenya no na abranye be kana no atomu because I 40 some yenya mo nyem mwade obia no obekana na atomu mo pese mo kuma bronya na musuro kura mo da mo yo no mo nka ehye nkodu na bibia woni mere o Mahama Hitler was started say wo bombard other nations no woni se wo wie Deutschland über alles kese ese Dutch ni bia important na say obia ehye Dutch ase in the long run na wie ye anyefe o Hitler na wie ye anyefe na se nka Ghana fo enim nyansa enka Kwame Nkrumah memwo no a wode ebebu ye no a o ma Ghana hwe ase nka se se eboni ni kura because Germany obia mpese wote Hitler ni legacy ya Kwame Nkrumah di ano ene se o faso no culture of silence say ense se kasa na we da hu se nyansefo no na anyansefo no na wo ha won mo na mo nkwasiafo mo tenase sa hatred da yi no aye didi asantefo atem openso atem no wo na wo hye akire do ma hene nsem nkwasiasem wo nyina wo na wo abo no pa wono o kan prince we whistleblower ema NDC kabintada ba no wo ma no kwetena vice president ni fie ena okuta presidential guide wodi na ko Supreme Court amia se ne atemdi odidi nyina no wamfa no huni ya na nyina otimi didi atem no obetena ho aka nkwasiasem se enkrofo de wodi san phone si omso a ne yakeka nsem a 50 si wo anya 50 si adesan memo eno akofa abai 60 si memo no akofa abai na sesa kwa adesan amemo fun a wo bu nsese ye ya wo fom sika wo fom bibia wo tonton adesan o manager pade ma Burkina Faso nyame betua uka Mahama na woko asida da kotachie afrifa asise okoye expose eyi fake doctor na no ma ndro no ene so ani ma ye kakra
enka wo wuya enka ye pa wo ni nanado wan na se wo wo ni ba wo mia wan na se wo anyansafo na se won bu ma no na Ghana fo ne omo pa na omanya no ne ebeba no enyanto wonum atichafo amomo koto abama kwase ampan ni wei no one ne nkwase ampafo no ene musu mu ya adwuma ye ntua moka efise waye bida ene mpanfo si huriye moja mpani trim ene obi asebesebi wose woje secret no ma na woje ansa nom no wasan akoso ko nom secret ya na wasan akonom sanmo wonom brutal chen kane no enti say punishment yo de Ghana no enye punishment kito double na Ghana fo munim nyansa enko obi a wase wo ma no kojo no adi adanse ese wase wo ma no ya ni nti waka che na nado so wan fixe no na nado no masiesie yanka economy no abamso kama o ma no koro animonyamu bibia mu na mo sare safa kwa makwase apanyini we enkontompofo na awudifo yi seze wusu se atemdie no ayeye na wonim se Ghana ese nyina egina woso galamse we na akofa bayo wonu Mahama adesen Ibrahim Mahama no wani kofa bayo ptamwa atamis no ne kufor mo so ne sa galamse na anyese yo wonya kwa bedi president pe ena wonu no ekokra sa mfidie ya wodi betese Ghana ende galamse muntimi nko anu no musi yense no koko no ne asase na ma wo enka wo kan nantwie ya ne we president ne na wo si yense no sani ebu mai mo haraze wo san MPP for omo susu na abu o ma no ama anya nyina so ama nkwasiafo de se mo ne mo didi free mo fum sika free busumi ngwatwi asese yankuru ni no hwe sika ya se bosin ya se mo akodi amo mo se no kwa mo fanye hwe na adro no mayi akwan kama na wo conspection akwase ampani ti se wo we am se no abrunsa opese okotwa nkontombo se wo mo diska na achire no abafa credit na mo mutena so no mo ni mo resan ekwan yi ti se ya enkan si ebrei mkoye seke no a ekum nipa bebrebe no eno ehon ka ekosi sen kwasi afo se ne mo akwafa wor sen Kumasi International Airport no mo akoye project bi se wor sen airport city mo akwafa nkokobuo we ebesi wo se wor sen sa apartment no 80,000 na Ghana for $80,000 Ghana for $80 ana adwuma be na wapa ma nkrofo a wusisi sa adawe no edi omu betime han ni nyina no se amemwo no a wubuo na waye nyimu amemwo no ne kese asante nka ho odisan andisi fo nko na ese wo mo edidie na yede ema wo no mo akanfo so na aso mo asene amen ne mo aye nipa o enne mo pese akanfo